Amateka nyafurika yuzuyemo imigani y'abategarugori bakomeye barwaniye ubwoko bwabo, umuco ndetse n'indangagaciro. Izi nkuru z'abagore nubwo akenshi zidakunzwe kuvugwaho cyane, ariko zasize amateka atazibagirana mu mateka y'umugabane wa Afurika. Uyu munsi turavuga ku bamikazi bagera ku 8 basize amateka atazigera yibagirana muri Afurika no ku isi yose muri rusange. Mwanya w'umunani turasanga umwamikazi Nandi wo mu bwami bwa Zulu. Umwamikazi Nandi yari nyina washinze ingoma y'Abazulu yitwaga Shaka Zulu. Uyu mwamikazi yari umuhanga kabuhariwe ndetse akaba n'umuyobozi wagize uruhare runini mu myaka ya mbere yo kwaguka k'ubwami bwa Zulu. Umwamikazi Nandi yari azwiho kwigana kandi akarangwa n'ubutwari. Nubwo yagiye ahura n'ibibazo bikomeye cyane, yacikaga intege mu kureba inyungu z'ubu bwami ndetse no kubuteza imbere, anaburwanira kugira bukomeze bwaguke. Mwanya ya karindwi turasanga umwamikazi Nefertiti wo muri Egiputa ya kera. Nefertiti yari umwamikazi wo mu Misiri wabayeho mu kinyejana cya 14 mbere y'ivuka rya Yesu, ku ngoma y'umugabo we Farawo Akhenaten. Azwiho ubwiza buhebuje n'uruhare yagize mu guteza imbere gusenga imana y'izuba ariyo Ateru, abikura kuri Fantiyoni gakondo yari y'Abanya-Isiraheli. Nefertiti yari azwiho kandi imbaraga zikomeye ku mugabo we ndetse n'ubuhanga bwa diplomasi mu guhangana n'abayobozi b'amahanga. Nubwo yamenyekanye cyane, byinshi byo mu buzima bwa Nefertiti n'umurage we bikomeje kuba ibanga, kandi amaherezo ye aracyagibwaho impaka n'abanyamateka ndetse n'abashakashatsi n'abacukumbuzi ku mateka batandukanye. Mwanya ya gatandatu turasanga umwamikazi Moremi wo mu bwami bwa Ileshe. Umwamikazi Moremi Ajasolo yari umuntu w'icyamamare mu mateka ya Yoruba, azwiho ubutwari, ubwenge n'ubwitange. Yaratuye mu mujyi wa kera wa Ilefe. Uyu mujyi ubarizwa muri Nigeria y'ubu. Dukurikije ibigwi bye, umwamikazi Moremi yitanze ku bwami bw'umwanzi bwa Iwinini kugira ngo abone amakuru y'ingenzi yakiza abaturage be igitero. Ubutwari n'ubushishozi bwe byatumye yubahwa kandi ashimwa n'abaturage be, kandi umurage we ukomeje gutera imbaraga muri Yoruba ndetse n'ahandi henshi ku isi. Mwanya ya gatanu haraza umwamikazi ya Santa cyangwa se ya Asanti wo mu bwami bwa Ashanti. Ya Asanti we yari umwamikazi wa Igisu mu bwami bwa Ashanti. Ubwami bwa kera ubu bugize igice kimwe cya Ghana y'ubu. Yayoboranye kwigomeka ku bukoloni bw'Abongereza, ahuza abaturage ba Ashanti kandi abayobora ku rugamba. Ubutwari n'ubushishozi ndetse n'imbaraga zo kuyobora bye yashishikarije benshi mu bwami bwa Ashanti cyangwa se Ashanti kwitabira urugamba rwo kurwanira ubwigenge bahashya ingoma ya gikoloni. Umwanya wa kane haraza umwamikazi Makeda wa Sheba cyangwa se Queen of Sheba. Umwamikazi Makeda azwi kandi ku izina ry'umwamikazi wa Sheba. Yari umwamikazi w'icyamamare mu bwami bwa Azumi muri Ethiopia y'ubu. Azwiho kuba yarahuye n'umwami Salomo nk'uko bisobanurwa muri Bibiliya y'Igiheburayo ndetse na Korowani. Uruzinduko rw'uyu mwamikazi ku mwami Salomo rwaranzwe no guhinduranya imico, kandi bivuga ko yasubiye ibwami bwe afite ubumenyi n'umutungo bwinshi. Wa gatatu harasanga umwamikazi Amina wa Zaria. Umwamikazi Amina yari umwamikazi w'intwari mu bwami bwa Zazo. Ubwami bwa kera ubu bukaba bubarizwa muri Nigeria y'ubu. Yari azwiho kwigarurira igisirikare ndetse afite n'ubushobozi bwe bwo kwagura ubwami. Umwamikazi Amina yayoboye ingabo ze mu ntambara, kandi yari umuhanga mu gucuranga no gutwara amafurashi. Koze kandi mu kunoza ibikorwa remezo by'ubwami bwe, yubaka inkuta nyinshi zishikije imijyi kugira ngo yirinde umwanzi ndetse n'abatera bagashaka guhungabanya ubwami bwe. Mwanya ya kabiri turasanga umwamikazi Nzinga cyangwa se Nzinga wo mu bwami bwa Ndongo na Mbatamba. Umwamikazi Nzinga yari umwamikazi w'intwari mu bwami bwa Ndongo na Mbatamba. Ubwami ubu ngubu mu isi ya none, ubu iki gice cyabwo kinini kiri muri Angola y'ubu. Yarwanije cyane ubukoloni bwa Portugal, ayobora ingabo ze mu ntambara kandi yishora muri diplomasi. Umwamikazi Nzinga yari umunyapolitike uzi gushishoza, akaba n'umuhanga, akaba ndetse yaragiranye amasezerano n'ubwami bw'abaturanyi kugira ngo asubize inyuma igitero cy'Abanyaportugal
ingoma ye yaranzwe no kurwanya ubukoloni ndetse n'icuruzwa ry'abacakara. Amateka y'umwamikazi ni maremare, twazayagarukaho mu kiganiro cyihariye. Umwanya wa mbere turasanga umwamikazi muhumuza w'u Rwanda benshi tuzi nka Nyabingi. Umwamikazi wa mbere ku rutonde rw'abamikazi bakomeye mu mateka nyafurika ndetse no ku uyu mugabane wose muri rusange ni umwamikazi w'u Rwanda muhumuza waje no kwitwa Nyabingi. Yari umugore w'umwami Rwabugiri umuhungu yengewe kwima ingoma nyuma y'urupfu rw'umugabo we mu 1895. Umwamikazi Nyabingi yaje guhugira muri Uganda cyangwa se ubwami bwitwa Buganda, ariyo Uganda y'ubu, aho banamwitaga bo umwamikazi Nyabyinshi. Imyigaragambyo yo kurwanya abayobozi ariko kuva mu 1908 kugera apfuye mu 1905 yari yarafashwe impiri n'ubutegetsi bw'abakoloni. Akiriho yamenyekanye mu kurwanya ubutegetsi bw'abakoloni no kwigisha abanyarwandakazi uburenganzira bwabo. Mwakoze cyane, siga comment ku mwamikazi wifuza ko twazakoraho ibyihariye. Mwari kumwe na Muhire gutegura ngo nakugezaho ubucukumbuzi bw'ubwenge hano kuri Mrmltv. Ciao ciao, duhure mu bindi biganiro.